batubwiye ngo yaje gusohoza izamuza. Dusubire mugira dukomeze gahunda rimwe gusa. Yes. Singiye muri gahunda y'uyoboye ariko tugiye kwigereza abashitsi. Yari yange yavuze ngo pastor ni inshuti yiwe. Simbizi nimba yabaye inshuti yawe mbere yanje, simbizi. Jewe iconze nuko ari inshuti yanje. Muzehe sinari muzi. Ariko n'ubinyigisho yatwigishije zatumye aba inshuti yacu. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Haleluya. Pastor reka mbabwire akantu kamwe katangaje. Umunsi umwe yaje mu kanisa rya Blessing batarabafoswe ikiri Blessing. Sinari nabizi kuko yaje ngo amarava ava ku kanisa jewe nari foswe aza kurari waje. Uko umuntu sinshuti yanjye cyane kubera kuko yatekereje gutyo ngo asubire kugaruka naje ndamutumira. Cyacumbaga kiracari gutyo. Woshaka woza ugasubira ukarari wanje tukaganira. Nawe yarantumiye. Naje ndagenda ndari wiwe. Ese ni mbere yawe. Dushake dutinde twiyegereza abashitsi. Ni Pasaka. Ndatekereza mu minsi mikuru yose tuzatugira yaba n'irya abantu bari mu kugira babonye amafaranga menshi ngo bizihize ngo iminsi yo kuvuka n'iminsi y'iki n'irya yindi yose tuzatugira. Uko nzatekereza sinzi niba ariko namwe muzamutekereza. Uyu munsi wo gucungurwa niwo munsi mukuru rutiyo yindi yose. Haleluya. Haleluya. Ngaho sinzi gutinda ariko kubera kwishimira ba pastor. Nari buje mu bukwe bw'umuryango murabizi ko tubufite. Ariko ngo bambwiye ngo pastor araza. Ndavuga ngo araza. Sinari ko muzeyaza. Ariko ndavuga ngo sino ndabusubika. Cyo nakoze gusanga nabutwerereye umare ndavuga ati ndakubana na pastor. Imana ishimwe cyane. Amen. Nigire hino gira twegereza abashitsi. Yeah.